Dipu 7 mile along drugs make it thorough make it pon. Dr. Numul Mumin MLA Deputy Speaker Legislative Assembly Assam Hinpen Akijoy Pen Radio Kiron Pon. Hini yang dang kes elam dingro Dipu District Committee tumpen bang thome kang nipon. Mujari rong phar kisu kecelang jepan kerap kecohang. Busing ni phaing ko rapor ni International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking arani pacheton dunsi Dipu manja keceleng atowar 7 mile puadi malong kado kawe 12 kg salong pen kene ponlong drugs doan tame me thor ponlo labangso mege thorasai ilake NDPS Act 1985 arona tengpen District Drug Disposal Committee sengponsi State Pollution Control Board along permission and pondepen apisi labangso sai deng ponlo APS Nahit Karisma pen pachini ponke labangso along heroin 9 kg ganja 156.2 kg opium pot 2813.7 kg tablet home 7583 lapen cough syrup bong 96 doan ke methor pon laplo kado kabe pangrum pet pen ithiador pulote 10 crore 91 lakh 18700 doji pusi APS Nahit Karisma pen pachini pon Dipu pen thorom singrong report Malong News. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ইভত আমি আজি আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত লাষ্ট এবছৰত গুটেখিনি কেছৰ নহয় আমি টোটাল 12টা কেছ য'ত অলপ বেছি কোৱান্টিটি আমাৰ সিজ কৰা হৈছে সেই 12টা কেছৰ আমি ড্ৰাগছখিনি আজি ডিসপোজ কৰা হৈছে আৰু ডিসপোজালৰ যেটো প্ৰচিডিউৰ থাকে NDPS এক্টৰ মতে ডিস্ট্ৰিক্ট ড্ৰাগ ডিসপোজাল কমিটি এটা ফৰ্ম কৰা হয় আৰু সেই কমিটি এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ যেটো এপ্ৰুভেল লাগে লোৱাৰ পিছত আমি আজি ড্ৰাগছ ডিসপোজ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ আজি হেৰোইন 9 কেজি ডিসপোজ কৰা হৈছে গাঞ্জা 156.2 কেজি অপিয়াম ষ্ট্ৰক 281.70 কেজি তাৰপিছত টেবলেট আছিল আপোনাৰ 7583 টা টেবলেটস আৰু কফ সিৰাপ 96 বটলস আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াৰ বজাৰৰ মূল্য এপ্ৰক্সিমেটলি আপুনি 11 crore বুলি ধৰিব Inquire Hini Suruputhar MEC constituency ke Parlo, Balipothara Higher Secondary School Playground Open Space along BJP Ahin Pen Radio Kiron Ponajamek Kedengkon. Bangso Amelong Chief Guest Tangpi Kadom Terangpi MEC Karbiang Autonomous Council Cetong Dun Lapen Lukhiram Rongpi Nasing Ronghang Edison Terang Bipin Induar Anparta Manteng Kedo Kithegeding BJP Claim Rapet Atum Cetong Dun. Somsi Suruputhar MEC constituency ke Parlo Pon Longkret Truck Polling Station an Aphan Sitame PM Narendra Modi Man Ki Baat Karjudun Akejoy KJ Phan Tu Anong Si Pini Bangso Amelong Akejoy Pen Radio Keron Ponojamek Dengpon Hajalang Sopen Rojep Tanong Pi Report Malong News Musik ni paing ko rapor ni kes elam dingrut tiri PSI Hemalong Dipu District Committee Pen Hiniang Deng Bang Pome Ingipon Bangso Amelong Dipu District Committee Ame Pu William Tisu Pen Simai Cheripon Lapen Kong Chun Bang Rakes Terang Pen Simai Ke Phalam Thejaikon Lapen Dipu District Committee Aklem Bang Dipu District Committee Ke Parlo Ana Branch Tin Pen Mei Pu Lapen Kong Chun Bang Atum Tachetong Dun Melong Jasemet Non Ke Bang Jija Kong Point Ko Raisiarni Indeng Trok Kepra Ke Thom Kar Bilo Charlie Asong Amhang Ke Thek Arni Alir Alon Pen Katalon Ponlong Japan In Samjin Pen Chengwaipon A District Committee Lapen Branch Committee Tin Penta Methang Hawara Long Sai Kiklen Pon Aputak Lam Theja Paklang Pon Lapen Karbilo Charlie Asong Amahang Ke Thek Arni Katalon Along Kado Kawe Dipu District Ke Parlo An Pangro Petpen Bang Suri Siapai Pachetong Dun Popusi Pachinipon Anparta Ke Bang Ji Arni Branch Tin Along Tame Bang Huame Ke Padupon Japan District Committee Ahin Pen Lam Toy Pipon Dipu Pen Edvinson Hangse Report Malong News Busing Nipaing Koira Po Ani Da Karbilo Charlie Song Mena Sai Hemalong Second Agentic Amai Nipono Bangso Amai Long Dipu District Ardo Dipu District Angkang Ardo Itu An a unit branch Tami Pini Chitong Pono Arsik Jik Pini Gaching Waipon Lage
nitum lo charlie song pena kosi nitum tarik ingkoi raisi jakong porni karbilo charlie song mahangi thegani phanching mai ponlo laso pipen non labang so pipen ko pc ke deng ponjima protangte non pining lo charlie also mar tum metric lab satlang percentage ka bidera jok pinang ani tum ning duplo lasi labang so nitum bad university tangdelo protangte nitum education awareness nitum claim ponji nitum sisik pontang lo lapen nitum free coaching a center 13 tami nitum kipi ponji facility tami nitum sisik pon lo low charlie also martum si kivik ma matangte a teacher tum si kethan the binong malabang so lam klar dakilom je phanitum jakongpu ingoi raisi part angate nitum along tinami kumri padupon po pini ga chitong along nai tum Difu district dasi chitong chonma made pini ga chitong la ke Difu district arlo kedo a branch an si la bang so Malong chitong pono nai tum ke bang chi karbilo chari som hai the galo nai tum Difu district parlo pen bang pan phai se chitong no ji ni tum kaduk awe pane tum bang suri si ana armu ba chitong i phansi ni tum pini chirai pono ini ni phai ngoi ra pho ani KSA Lamding Road Asai Hemalong Niltum Difu District Committee Pen Second Executive Meeting Padopon Non Kirang Ji Niltum Jakongpo Tenuana Niltum KSA Amhang Ke Thek Talon Pon Japan Jasimet Pet Halabang So Mai Sin Niltum Ki Bipondo Labang So Mai Long Niltum Kideng Pon Bang Kela Loje Dak Difu District Andar An Kwania Branch Pen Unit Laji Tongun Pin Niltum Dolo Long Tre Sokne Long Sokne Niltum nang chitong du la so labang so lambe nitum pini ji parai mon ke non itum labang so jakong po ten wana ni litum mesen pen kar bilo chali song mang ke thek pachun bon ko busin litum nitum chingwai pon lo la pen nitum deng pon lo la pen nitum labang so bar mar seri pen padelo pulon ten nitum non iprang ki bang ji ke nitum jasimet pet litum non kar biang long bang ke litum chi thrak me mia ason si thegam long ile tumke kar biang long pulutang te langdam pulong te ani kedam da ni kan pen pulote ile tum bining ani kan bangke ke pasalang ke do kyunum tang atum stame papidona ko son se tum thegam long bang ba dam pulutang te haplong dimaso pen langdam pulote la dakke 81% stame do stame population be langdam pulutang te kar biang long se kyong stame hola da bangke pining ke 81 long la pen tum kar biang long bangke 49 plus sistem long cholo la sila so puthak ni tum non barnvarsary pen padelo pulong te tum school team da vijiji high school student dong chok cheloma mate teacher tum si asai ga chiklem klem hola bang so program ali tum deng dunji la pen la son da khazile tum karbia kema tum karbia akhaya kema tum karbi ajak ding klui pen tum nang kimang abang tum ke kamadu stame chinilo asil tum hemprek abang sa tamil tum non la bang so program tum dia tum tangking pen stame tum chesongji apen kadok be chingru pet pen tum la bang so ka chisong tum de hemprek hang stame karbiang long arat doan stame alang tum nili tum makijalong pen tum chisong long stame nang chirabun pobusi nili nang tum chenel hoilong tum pin la bang so malong tum chuparai pon kala Lakhain korapon nilip MSC consistency ke parlo chuki hola himari rong phara rong amekat mojari rong phar keso kecelang dia phan kar biang long ke ja toma phan kerap kachuhan ok pranjong si meme pulute pir theke hondun ningkang samabe lapen sungkrong binong don thatsi chuki hola himari rong phara rong amekar mojari rong phar keso ke pangji ningkan ke thombak dulo keso kecelang dia phan ke pangreng api hema hormu anta jor fc se celang ponlo bonta non puta ke meyang thega belang te kecelang dia phan tame tangka ka duri thek teglo lasi mojari rong pharaphan asap helu muchoda dem an se kelangdam dia phan kar bianglong ke ja MSc pubitro rong pi MLA Dr Numol Mumin PM Dr Tuliram rong hang atoma phan nangra bek thap kitini ripon chuki hola pen Amirson Terang lapen Romesh Teron report Malong News jadi chuning ri pekela pulo je non lagi sudah bagian ini pulo kidu yo ni masih ni lipu phanta si penang ke chelang lo ni tum hem hormu doan bi go chainong la chi or pen sami chelang lo bon sami uni da jo ni lo la si no ba ke ni tum sa tong long ke chirap ke rap cho hai nge la lo dang ni le blong ki ja
Probitor officer alang lepas kami kirap jahang lo lapen Dr. Nomor Mumin lapen CM sar toleram rong hang alang tu kami abang sula ni lipu kisu dar abang prupan ipa mi je pan si kirap jahang lo la si itu thang ta celangi thek de lo ke do join ni si ne tum ki do an bang ke ne tum cepadam no ma ki da si alang tu si kirap so comment tu ben iglo kan cái thong ko pia ke so pen si ko son ben si thur ne de iglo cái nghe bằng cái môi cái su rap cái su là son rap tóc linh pu mà si damun jun pujar ni ante na sa si kilang hem na tum pon iglo ma si cái ta lang bom lo si ta ju hành ju ra le trong da vô phạc le chu jo thì ta lang đè si ta mi thek thek đen bu jon jan bi jon jan phạc jon jan le chu jo thì ta chu lang si ta si chi lang i đen ante non na le ko pilo puji ga ni li no pu ji bang ke la ke thek ke ti Apardila je arada dumka celeng kisung song thom celang pet pen tawar kasalam. KSA Apardila ji branch Dhansiri Rural Development Committee Apardila ji youth team atum celang si Apardila ji rong thokarat ka celeng tawar busik ni phaing ko raga thomkan selampang ceng ponsi busik ni phaing ko rapuan kilometer ingko rapu jak patang pono. Apardila ji rong thokarat aphan sarkar pen non pu anta thangna ta kerata abe pinlang. Ajada sarkar le cari sita election aprang alam caksi kijumecot sita election pahai era pilote nang chini nejata son lapen lahai sarkar phan ceki ta dorde kusi KSA Apardila ji branch adihin ribang rajasti mongahin pen therang ke theng nolam te patwan pon dipu pen Edwinson hanse report Malong news Lalu dak litum Apardila ji rong thokarat bangke lapo an kisung loje ke damtang ningkan kwan peni stami ni tumangke lapuson asi cicak nang loje kisu kiun e pen cenglok kapre kisung stami ni tum la towar ka ve lang ka ve pen tum pinang an kisung mang cicak nang lo la si non du bang ni tum sarkar phan cholang le si sarkar phan ningkan kwan ni tum cholang lo stami ni sarkar no mangke ne kilang le de ajoy ne si pini bang ni tum kese la pen DRDC la pen Apardila youth team ni tum kadok ka ve rong rat pen ni tum chelang si ni tum labang so sai bang ni tum rong thokarat phan ki bang dam ki mesenji phan bang ni tum pini klem asai bang klem polo la pen ken ni tum labang so long asai long aku put theng pierong sta mi ni tum ipon lo asi ni tum bang ke sarkar phan bang ke nang pia chong pia chong sarkar pe nang pia atuwal ni tum dam bom kalipot ni tum mang non ke mithang ni tum ta un an mang ki tum lo chalia song pen ta un an mang ke non ki bang hilang tan ni tum mang ke la son si kengkam cheot pun mompo la pen kala da arab tum same non mang ke sarkar phan mangke thang ta chwa khador desi itu mangke mi thang jung pen itu la song thom pen da kira bang ke ka ke tum ada pun to Tena tum ni ko an la so kam te ta. la so ka ma ni tum pini pen an ke ni tum ni thom lo ni thom man ni tum so to la theda ke perana jak di rong thokara alam do ma je de la se penan ani bang nang kolor pinyan ke ni thom lo la pen ke pin da paju silo aku mo ki bang jilang ani sta mi tum an se si klem pon bompo Ke ko an kilometer lan tum klem ta. Litum kom se kom 25 kilometer distance mai litum ni thamang bom pen litum complete lo si sarkar tum sami ke helu ugel ladak pen 10 kilometer adak vet fit sami sarkar afong dhonsri kon litum silong ga afong tin sarkar tin le bang sai em long bon stami alang litum em long dat ang hoi long det sami ladak bang ke nang kheglong le election apor hulo prodan alang litum ke atto kon stami damji hala soho por hu bang ke ningi bang ke ke cheng pa prang si la dak pen silitum development camp po tuar pen chenglok ki junalang meri hing school kapre aganwadi kapre asa na camp people pol amen pen hala bang so election por bang alang tum dak election amen pen nang pathu po stami election ki julo pro dan te alang tum han ki rj da thelong lelo la pen ke ki wang ji a philam lo stami alang tum rj thelong lelo da si non man ke non gitu BJP sarkar tilutima hasnu alang stami non em long thai po mane puboisa mi alang li ke election ho por ho ke bang sabi ni kapre hinu pudam de stami alang li ke ni lake guarantee pun alang li ke mentuni sta alang ni non haidar fit ke alang ni ke ningkan phong mong ke bang ve la bang ni la bang ke guarantee pun da si alang tum phan ta ni tum ahok lo ke dam tang hustami alang tum phan cherap titu tum hustami choglo la ni tum abot ke la bang ke ni tum ni pidunaya arais dopa la bang pidun lo stami pidun pen ason na development ni tuwa nang pi bang ta sap ni tum ning chitheve la si ni tum non adhu tame
ni tum la karbi lo chali asong la pen DRDC la pen apare le youth team ni tum chelang sinon mangke son surya ki sumong tami ni tum ka kita arjabo la pen ke claim yang lo autonomous council ke ningkan thok sike plengelo stame dr turam nong hang stame ching thot pi lo karbi long ki pusipu ta kunna lo ka ching thot karbi long ching thot pi lo pa dr turam nong hang alang ni kai ke mai meeting long dr turam nong hang ki pu ni ye bang ke karbi long ka ching thot pi lo to si alang ni kai kita mai meeting lo ni tang te kunna lo da ka ching thot the long ke dipu proper dipu town pen 2 kilometer adak dam lo plo tang kunna lo ching thot dak do ke ta si ching thot ave ta si alang ni stami di putawan pacing tu cot bang cokce ate atokano sikar bi penceng lo kaprek ajati do dan ni padi do adibasi do hala rong along atok lo ta nang di kilang duni ba kindang sot bu sini pini dak nang tu channel hoilo ni di chuluri tu चिंथोंगरा तो में से अभिजीत क्रोफन कांग थुम करने पों कार्बियांग ऑटोनोमस काउंसिल में से किल्ली गलों लाखा के थम चिंथोंगा हबार लों कार्य जबदुन अभिजीत क्रो एमएससी हाई पोंदे रफी पतुमी चिंथोंगरा रे तुम कांग थुम करने आसाय के देंग पों चिंथोंगा हबार फान का चिंग थोरा साय के देंग पों जिया लों अलंग लेके चिंग सी कपांग थेरा साय सितमे देंग पों लो लासो लों लों प्रियदिम लके लों एलुबुई रोंग जांग फोंग लापेर लापेन हावांग पदिमा लों लांग पों से लबांग सो साय क्लेम पों लो वथार लांग सोबेन खरसिंग तेरन रिपोर्ट मालोंग न्यूज़ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত ভাল লাগিল ৰাইজৰ লগত লগ পালোঁ আজি বহুত ভাল লাগিল এতিয়া ৰাইজৰ যিমান কাম আছে ৰাইজৰ কামটো মোক জিকা দিয়া কাম এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট আনাটো মোৰ কাম এতিয়া মোৰ কামটো আজি প্ৰস্তুত আজি ভ্ৰমণ কৰোঁতে কেইটা জাগাত গৈছে স্যাৰ আজি ফাৰ্ষ্টত গৈছোঁ লংলিপুৰ তাৰপিছত আহিছোঁ ৰঙিয়াংফং আজি এতিয়া উমলাফেৰ তাৰপিছত হাৱাই এতিয়া কাউন্সিলটো যেতিয়া বহিব এতিয়া ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এইটো কামটো কোনটো আগত কৰিব লাগে তেনেকৈ কিবা প্ৰস্তাৱ তেনেকৈ আছে নেকি ৰাইজৰ পৰা ডিমাণ্ড আছে একদম ফাৰ্ষ্টটো ৰাস্তা হয় কিন্তু ৰাস্তা নোপোৱা আগত ক্লিননেছ ড্ৰাইভটো আমি ষ্টাৰ্টিং হয় আমাৰ মনটো ভাল হ'ব লাগিব হয় ক্লিননেছটো হ'ব লাগিব তাৰপিছতে ৰাস্তা ভাল হ'লে মানুহকেইটা আহিবতো টুৰিষ্টকেইটা আহিব সেইটো মানে ফাৰ্ষ্টত আমি ক্লিনেছ ড্ৰাইভটো হ'ব তাৰপিছত ৰাস্তা হ'ব এডুকেশ্যন আহিব ৰাস্তাটো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব Kiasa nilip head branch pen HSLC ki unduna tomaphan karchopon lakhaing ko arapon nilip MSC constituency ke parlo Chuki hola open state salong kedam tang HSLC asad lang ki unduna tomaphan kiasa nilip head branch ahin pen karchopon KSA nilip head branch atum pen patir piponsi nilip head branch ami pu Gabriel Killing pen mai Japon si manpeng lohi muniram teron KSA mai pu Bogjan district committee la pen Longbir Singh tiso KSA Bogjan district committee an parta Phapang Jangalohi, Samson Tiso, XMSC, Sunil Tokbi, ASDC Songpen, Suresh Tiso, KSA Samaipu Nilip, Bilison Terang, KLA Nilip, Jacob Tiso Lapen, John Skilling KSA, Bogjan District Committee Atum, Chingrum Dun se Alir Alon Pen, ke Charlie Osamaratuma Pan Karcho Along, Ning Patedun. Surihini Raing Korahini, HSLC, Chukihola Center Pen, Kadokabe, Bang, Haroke Thomra, Hokebra Pli, Lasoang Bong ki unduna tumaphan aphai, Bang Paroinira, Plikebra ke Thom Nedo, First Division, Bang Kora Trop, Second Division, Bang Paroi Sira, Trop, Third Division, Bang Paroi Sira Kresila Pen, Pass Percentage, 68.64% Anchapalong Pondo. Laso Karcho Amealong, HSLC Sarlang, ki undun, Kemenaya Tomaphansi Archo Paprangpon. First Division Sangmir Teronpi 81.81%. Letter marks Mathematics, Social Science, Hindi, General English. Cleared up Inkipi 78.6%. Letter marks Hindi. Sarkiri Hanse 78.4%. Letter marks Karbi. Lapen nilipen ki ong dung atum HSLC asar lang ki undun atum aphan karcho ponalong pen ke chengsi karbi subject letter marks kelong ke inudbet bonta karbia subject ke piningsi ke patok chenglang bonta karbia subject along letter ke wan chengabang sarkiri hanse aphan ansose aprang arludun thujia phan lapen
ki unduna tuma doana phanta hi jumi pajir pon pen file cover pipon pen man pen ke do karbi pohu pen tami archopon chuki hola pen Amir son terang la pen Romesh Teron report Malong News. So myself Tanya Dash, first time introducing myself. Today I'm feeling really happy and I feel very gratitude because they invite us in this occasion for showing their gratitude and for congratulating us for our experience in our matriculation exam. So I thank our Karbi State Association for inviting us and for giving us our gift and also the treat for them and also providing the need of education. Today as a generation, many of the remote area people think that doesn't know the importance of education, but these people which is association this program will make us to aware that the need of education for today's generation and for the upcoming generation also. Thank you. Nidi bangga aprang 9 pen rektif en benda kalbi bangga le talban di aprang benda ning hang u apa ni le bang susah bang bor ipek lo chali bang man begi pu man un chilo walong chilo Kang tala karbi subject kalbi benda grammar abang sungkrum sab chali an sung re he jo hoi ta kalbi bang ke grammar bang sab sung hoi Kang ta gong rang le tuma phan amdan bor I asonte unji busi mathala the karbi ke mithang subject pen mithang ke thek menda the jibor I. First of all, we would like to thank our media friends for coming and taking this news bite. Well, today is 25th of June 2022. The Karbi Student Association's Lily Brands are organizing a small program to facilitate the Class 10 pass-out students of 2022. And we, the Karbi Student Association, Bokazan District, on behalf of Bokazan District, we would like to express our gratitude to our KSA Lily Brands for organizing such beautiful program to facilitate our upcoming youth and also the futures of Karbi Anglong. Such initiative, we believe that will boost the morale of the students of Chokihola as well as and also would set an example for the other part of for other parts of students. So we, the Karbi Student Association's Bokazan District Committee, express our gratitude to KSN Lily Brands for organizing such beautiful program, and also we would like to express our congratulatory remarks to our students for securing good marks and bringing laurel for the people of Karbi Anglong, and also for their families as well as for the educational institutions. Thank you. I think after passing out the students, I think career guidance is very important, and we, the Karbi student, also believe that either the Karbi Anglong Autonomous Council or other NGOs or with the collaboration of KSA, we should frequently organize career guidance, because many of our students are particularly from the remote areas and they don't have their parental guidance since their childhood. So I think career guidance is very important, and we also appeal to the Karbi Anglong Autonomous Councils to take this initiative as early as possible, so that the students will not get confused where to move in their coming futures. Because of this lack of awareness, many students, they stumble and they fail to reach their goal in their career. So I think organizing a career-oriented program is very essential for the students. Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da Abirta.